Dobrodošli na utakmicu 8. kola Evrolige između naših šampiona ekipe Partizan Mozartberg i ekipe Barcelone. Ekipa Barcelone večeras nastupa u sledećem sastavu. Broj 5, Alex Morris, broj 6, Jan Veseli, broj 8, Alija Bucana, broj 13, Tomaš Satoranski, broj 14, William Randones, broj 19, Yusufa Fall, broj 21, Vili Klajbo, broj 23, Tomi Kešavjerija, broj 44, Joel Para, 3 ekipe Barcelone gospodin Jean Tenaroja. A sada ustanite i pozdravite igrače naših šampiona. Broj 9, kapiten Vanja Marinković. Broj 3, Mika Morine. Broj 4, Dwayne Washington. Broj 5, Dilan Osetkovski. Broj 11, Aleksej Pokuševski. Broj 12, Sterling Brown. Broj 17, Isaac Munga. Broj 19, Arijan Lakić. Broj 22, Jabari Parker. Broj 24, Bruno Fernando. Broj 33, Nick Calates. Broj 88, Tyreek Joe. Trener našeg šampiona je gospodin Željko Obradović.